Nyari mesin kakatapang terus kebengkal dompak motor pote. Ki Haji Holil Yasin lakar pencerama kondang, tapi sayang kita bengal araji pole. Melegengan katopote numpak Honda neng yade Holil Yasin benih keng tak bengal abini pole keng ki tade janda seende. Kami nian terus kata lagu kakobena nyariah tajin celeng. Jemaah binian ampun siap sia gelee polan sia ceramah ke Holil Yasin segendang. Mas Robert penata acara ni kamu ni papulong ben gula insyaallah mulai 2 hari sebelum malah tak tedung saya ke bayi pantun ni kak gula cocok